U executive member beri kami ikatanat pelatengka ke KHADC uba sebor lang warba. Ulon ra eka mangtengka ke balai benai ne ke vote and account hagi yang darbar mangtengka jong ke KHADC. Kebelas sedang ke arpun ru trik uleber arhajar arpusan bat kebankot ke arpu pratrik uleber arhajar arpusan. Hagi jengkren jong ba sebor lang warba Ulaong menamar baka executive committee berem kalau kutno hakalai pu trik uleber arhajar arpusan. Kumta executive Komiti kebetamai keempat lak berwanra kemang tengka ke bapura jong kesenam arhajar arpusan arpun rio. Bat namar ke jing temit kepor lalak ban kre kemang tengka ke balai benai ne ke vote and account kaban sedang naduk sitrik uyayong arhajar arpusan haduk kalai po trik ujeleu arhajar arpusan. Bat kemang tengka ke bapura jong kesenam arhajar arpusan arpun rio ansawanra ha ke darbar ke banwan. Ulito bagi jeng penlut na kebentak kemang tengka ke balai benai kan long na kebentak ke general administration keban long praklur san pu arlak arp kenda hajar san sepak san pu tengka na kebentak ke tenat law kat nyulak merupakan hajar kendai sepak pu tengka na kebentak ke revenue budget bat ke tenat pula tengka kalong arklur merupakan lak lai pu prahajar lai sepak san pu tengka jong ke tenat forest arklur san pu nyulak san hajar sau sepak pu tengka na kebenta ke administration of justice bat katanat judicial kalong shiklur nyo polak san pu arhajar kendai sepak pu tengka na kebenta katanat legislative kalong arglur arpunyolak san hajar sau sepak pu tengka na kebenta katanat pulih putih kalong lailak rapu nyo hajar ndro sepak pu tengka na kebenta katanat civil works bat development kalong kat san kelur rapu arlak kendai pula hajar kendai sepak pu tengka bat na kebenta ke Enforcement Scheme for Protection of Tribal Land and Interest Department kalong shiklur ndre punya ulak kan ndre hajar nyo spa nyo potungka kebabarok kapoi sya kalai pusan kelur sau pusaulak san pusan hajar ndre spa tengka ulong ru bagajeng syem kelum lang halor jeng mang tengka na kini kelai benai kalong hakbasiu tulop yang dikot jangka council ke officer kinong bishar kinong tray kitnat baper ru kinong tray ke belasyong that jangka council bat kiwe kikam ke bamlak benkiar ha ke bapenyat ya ke jeng sensyar jangka council syukur Allah Milatip para samoy tray kam jangka executive committee ke barem ala purno hadirin ke jingkan kimai ya ke dikot jangka council ha ke election ke barang syudap syar Ini perlu pengusulan mangka, pengusulan arja arpusan, arja arpusan. Kan kurno atau lain petrik berber arja arpusan. Kumbah kalong mentah, executive committee, kampala menolak syakyi. Ya kemang tengka kabukura, pengusulan arja arpusan, arja arpusan. Nama kecil kemit cukup kuat. Bagaimana tadi? Lapan kret yang kemang tengka kabalai benar, vote account. Kapan sedang bersidarit benaya yong para cara pusat, hadu lai potret benaya cahyo para cara pusat. Ya kemang tengka bakura, senam para cara pusat, para cara beliau. On sawanra, hakasin syong berapa kapan. Syong kunawan berapa? Executive committee kanango, Panyui. Bahkan yang kecil pun untuk kau, kan dong muna bokah ya kejat ni. Warna ya kesinsan pada kau bet, kapalan kam, datang keriti sinsan tu keriti dia. Bagi ini bakat pam tu kejat keriti cui, kini kesam. Lampan executive committee katman, warna yang kontrak kam pertama menyentuh. Ban pernah ban tray kat kung bejingnya cukup kuat. Ya kapang ingat sila. On salah bandai dia. Agaknya kesamui tray kam. Bapakan syukia kini punya. Ban pendem di kam di idol kam kapang sandia. Syukulon kali kecimang tengah perlu pelai dah. Kamang tengah nak berita baru kita tray kam juga council kalau ini. Geran nomor penengkau. Jadi General Administration Department kalau Prakror san puharlak arpnai jar san spasan kau keran nomor A Jadi Law Department hanya ulang pengurusan jar arpnai spasan kau keran nomor balai Revenue Budget Finance Department
Arklor meriuk sanlat lai raja lai spasan foka. Kerana marsa kebaidai berkuras departemen. Kalau arklor san penyolak san ajar saus panyu foka. Kerana marsan kebaidai Administration of Justice and Judicial Department. Kalau Syikur nyukulan san raja lai spasan foka. Kekeran memang Rio Baidai bagi Legislative Department kalau Arklor Nyulak Rio sana jahat Saukoka keran memang Nyum Baidai bagi Education Department kalau Laila Rapunya Ujar Rio Saukoka